Otumfo Oblimpong. Yeah. Me na make say. Yeah. Na nanu aka bia said nsuo mu hwa asia ye. Yeah. Sasia kra ye ba ye. Enwere wo mu. Wo mu na ewie. Yeah. Na nse dasani akwakofa sa adwene bi. Anase okwakofa nsuo mu nam bi. Ewia e de be na beba. Yeah. Yakọ regional commander ho. Waka kire ye say, "Oh, say de wonimu ayi ho ayi bia so won krata de a otimi ye ye ne nyina abo anamon ekọ ginegine ho yakọ ye no you say yes no we na mo say nsue asaye ene omra mehwe say de nsue ya ye nyina ye gina ya ye di ho abobo yi esia aye enti ye sre aban say de nananu Obusuafo mechiache obia obi akwaba e Bye Bye Grace TV so gidi se twedi ampo nyankopon adoma busua obi aho ye mesro so be kan ho no like na comment na wa share ama foforo nso enya bi ahwem so obi etinyam sure na onye oso akoma so ade enfama ye rabos me foforo ntime show happy new month so enya me say bosumye remi onye obi akoma so ade ma no mbo ye ho banye frem so eni esen mo ye radio Yesu Kristo ni munti amen onje mfiri yare mu so na abusua enche kra na yehu sententa fidi ni so ogopie mu atronye yekro yewo sunyane mansi no mu e obuno mantem na emom atronye eye kotokohene brempom semika otumfo brempom ene atronye ti atronye nya manhene eye something kro ye brempom nya manhene na obuno mantem na obekaya afimpimienu ene adionu enan emu obabi ewade betu dwa se obepenche obepeja atronye na se na ndemu afimpimienu adionu mu ira cars obepeja nko bi no na atronye ka ho bi afi na intra ka ho bi na fia pre enom ni crowd aka na nyina ka menjinum na ka ho bi na fofi anto atena odwa ya ba mo na ahema akwa akura nti ama ni nyina amaso na sabia mo no kase na no ba watro ni abekasa pa ni breso ya wo de kokobo ma the original minister anyone ya kenya ya omutu for magudie e won saso afo san be yi original minister nse bi obeka no achim se there be regional minister and regional security council no e dey be chen sase na ni nyina ni ene se enchei e na no ma watro ni bufuye e ma okọ o mu nsuo ba ko mu se nipa bi e dey mna hwe o mu sem ya o mu tu galamse e wo asase ne so na asase ne o mu tu galamse wo so e o mu atronye for dia ya o mu kasa kasa otu for brempon na atronye he ti na atronye he wo ho a no wo hwe asase ne so e dey ma yeru asante ne de beto odwasa no eche ye nche na beto odwase sunyane e na fikro ba ko eka ho e from se mansen omu na so che se asase kro no a akoya apede e mani break akra bai na no ma wa tuni no mani break seminar ne se omu mpene e mani pa bi mfa branch omu nsem e metu for magudie galamse e ho enti ma regional minister ya obuno mantam no be mo obe mo na no che se anamontu ana ko hwe se regional minister na betu no wantu na mum regional minister na asema wo ka che omu se de dikan ebi ananom se o ye tu galamse ye se ya asase bra na be boan na yentimi mo ya asase o ba regional minister ba ya o se wo mu ye tu galamse e wo ho no nyina na so mo tu for magudie wo nyina obi anfa ne license bra na se permit ekura no ntia o tu for magudie na na me wa tu ni che se ese o masase ese o mo so ntinye ze bia o be stop yo mum o mo bre se obi anfa ne license bra afei regional minister sa be ka se o ma EPA for no kwan se environmental protection agency o ma hwe na mine na ekoso no o ma assess the health wise so afei regional minister sa me ka se bia mu abra na no mani bre o mo ka se ya o mo tre se regional minister se or the Assembly Court Regional House of Chiefs and that's the Regional House of Chiefs said na no what the Regional House of Chiefs enhwe no mutu na no more house ni na mufu se ma obia ohini bia ankoye galamse na se ohini bi kura ye bia o mo no kokko ntu no fose de be ya ebeboa na ma bibia ya asomtwe afei regional minister akura sa ka se wo mo a etu fo magudie e wo mpatem ho no ya che se ensase won sensem akoye bibia wo ya wo atonyefo ni abre no obi a utu fo magudie wo ho bia na no ma watonye ni abre no fa license bra be chere se wo tumi se wo so tumi tu bia afei bambofo gwa na ma watonye chere se wo mo koso mo kutu fo magudie na nipa no etu fo magudie no omo ba no mo sign the bambofo security agency ni bia ka omo ye bi no kuretu nti ukoye rofa ebia na obi akobo ukoye rofa nyame ampata obi akobo otu okwa akoye on yema yense fata na ni na nti no musu free regional minister so bo am no rexec no regional minister asema o kan say mining companies na omo otu fo magudie was ampata mo nyina no o for security agency a sabio ya ji omotum na asem brani mom na etuo ni akodi ekura o se nipa ni kuratu a hwe se tuo ni ekura na ye licensed then na what na ye ni abre ye di ya o se amanfo se ye nsuo ni ensase
na yenso asase ati so nye dia santene dia na yehwe so dia man ya me yetum for brempo ti wona mama asem a wo kani afa ku ade regional minister asem a wo be kan say o galamse won sensem a na ma wa tene ni abire so mo mpanya man nkoso no regional minister ka ta ba bon so hwemu a eye asase wo manso bi aba beto wanfie mansen for ene sunyane ena afi na ma wa toni otum for brempo entem ti na ma galamse won sensem a be dia na ma wa toni si da bi omo tena se won ho enye saa bra no ba bonti ave kasa o ma be yi regional minister nsem nyina no a church nsem se regional minister no e kasa se ensase manso a e koso e wo ma tonifo ne wanfie efo entem na fesunyane entem tina ma nanom e kasa de tia galamse ya na enye yi sa entesa enti otumfo brempon ya wona ye na atoni hene odi a wisi ebu amponsem da akoyo toso mienu na ni abrepa ya wama wo de krata ba abonten sensem hwefo yensa ka bi se yenka ma obi ante se asase omo teso na something na India ya omo hweso dia ma no na omo mpene eniema e koso no afi regional minister akran so se ba ba kan enkyerem kura hyesem bia se galamse tu betwa ene ana sechna entikrata no free na number what oni ho no ena ya dia to dwan until here na that's no say Atroni Traditional Authority and the people of Atroni reject Bruno Rex's response to the destruction of the Atroni Amoma River and na number what Atroni yes something every point you so be page no and na number wo nyina ne adehye nyina ase asem a wo nyam nsade abatu bia no mo nyintum ne o nyintum china so entiento so say the Atroni Traditional Authority and the people of Atroni have noted with deep disappointment the press statement issued by the Bruno Regional Security Council Rexec following its visit to the illegal mining site responsible for the destruction of the Atroni Amoma River and surrounding farmland at Jinejine, a farming community at Atroni. And I'm sure say I know what Atroni say omo di yaw omo hwe ensema regional minister de betu dwa me kpobo so ya kratas regional minister de betu dwa na wa church ensemu ni ade omo di wo ya why very disappointed pa say ensem say na regional minister wa be kan na asem kra ba yes say yensu ensu ho eti yete what the ma something brempo ya bibia touch me bia o se ko bomi ramane na yes something eja pade ni nsu ye o ye se no enti beboa ni entimi enhwese bibia to betwa omo ye galamse ebeja ya ene amanfo adehye mfuo ene jenjen na oboy na nya jenjen obrekum na mum jenjen we awa Atroni ho aye nyina ka Atroni enkunya sase ho a ode som something na bia be hwese amanfo fuo ko omo se no to ntwa na asema okeni na nom se omo are disappointed our regional minister na semwa ode ababetu dwa despite say regional minister abaho abehwe de ekoso enso omo se no ne ade na no asema omo ken regional minister yiken omo are disappointed na yetwa so say we wish to state that we reject the conclusions and directives contained in the statement as they fail to address the urgent environmental crisis confronting our community. I know what you say. Almost case the PM will be at say. So I said, "What regional minister? Anybody to you?" So, Obeshe say, "If there's a someone's and somewhere also, I will want to know. I know many abroad Makasa. After regional minister say, "Oh, what about the regional House of Chiefs?" And him say, "The regional House of Chiefs in Shesson and I know me now Bekasa. So be our Hinibia in Sasha Galamjas and Obejai. What's there? And you can say regional minister obekasa sa conclusions na regional minister drive at for say obi a we to galamse bia na say uti from agudie bia on for license bra and security for amoko site on mo kwa make sure license ne kram na say etu ne kram ya license no na say ne bia anje say na ne china mo betu so sa na mo sa kwa aka nsem dia show mo kran na no so mo nyintum de bia anya yi na mo che say omo nsuo ye Atroni amoma nsuo no say de asi aye basa said ye womo ensase ya womo adehye doso enobaye na womo set me akoma no afei womo kwaya wodo ya ese ne ade nyina no ama ede ekom ene yawo na abra adehye ho afei ni nyina akoda nchen asakwa ama adehye womo pomuden sanse nso a womo kosa na womo anum bi di bia no aduane di bia aduane ade ya se no a womo bambo na afei womo pomuden kwa nso no so asa tochima na on ye omo wan say regional minister kasa sansa regional minister na mpanyufo na aba ho abehwe se di nsu ni sitie en se the assassin sia say na ofiri okoya na asema bekeni dia omo jitu wa enye de bia da afi omo say omo de no hu ni say regional minister nke bi obehwe me che de regional minister bi okwa Atroni something na brempo ekom ekohwe inspector omo musu so no say de sia say afa ejapade ana sense ase de sia say amanfo no ba ni ade say no ono komji di ye pa say regional minister be hu ye na no na nka wo so order because only see man pena na wo mantam no so say nka order say hey ebe obia entu fo magudie ho biem
Wa wo ye galamsey bia na se wo ye mining bia wo bia jai mensi wo say legal mining quite jai mensi wo na for license ebra na bibia ya so na bi ankoba ne sa regional minister say wanga jom so munyare o si obi anfa na license ma na say obi anfa license mbra kra na o sa abre no a wo betimi ato akoso na wo motu foma gudie wa bra wo license eba sa na ha atwe na wo chere say ade wa kwa mo di ya pa ni say ebuna bibia nse bi chance wo ko regional minister ho omo ko regional minister omo ko regional minister ni say papa yen sa say ye japade ene ade ina ese omo ko regional minister say ada bi se obi wa license se wo so tu afoma gudie e wa twoni fo asase so ene ama ensuo no mu a anka ye dia license no enam so one si man pena na head of the regional security council ti kan nsa be ka permit ni bi but enam so nsa nka krata bi asa wona prosent no ene omo tu sa afoma gudie no omo ni permit na kwati kwan bi so na omo fa omo tu galamsey na so omo tu afoma gudie e wa branch se basa e jom so obi a jam say di kan akasa sa se license bi wo ho a anka nsa be ka na fe die wasa down wa be ka so wa mo bre say obi a enva license bra there be na say we any license be there license no mo be ba because what they can on record say one way to afoma gudie crowd say sa na tunia sa no na amoma nsuo no se omo license a anka wo benya bi ya anka bra na no be kan anka wo say na ekoso but now so the license be as a regional minister no na say wonim the ekoso and as obi akwa any two is also to as afoma gudie ho ti bona say and abesa down na waka say obi anfa license man ti omo so omo gitimu a enye ikra omo enye ntum de biada ida so omo say asem no regional minister na kasa abre no and dey odi kan maybe anono kwasa enhia ebopra ti dey say enye di yemu and regional minister kasa asem afei omo to so omo say enam say sa asem na regional minister kan na oka say onye ntum bibia sa ankoso and na sa abre o say dan ho na waka say obi for document because document bi any hono ti dey ensem bia ekoso na for omo say to so omo chem say ebese sa bia no ka say sa galamsey dey fuma gudi amanfo atui ase omo ni omo nyina na omo ntimi nya nhwe ha se enkoso omo ntimi nya nhwe ha se ento aso abra se ya yem se omo bre be se na otwe mienu ntem obi anfa na license mbra it say na otwe an se bro dia omo ni nyanson na obi anfa license nko ya na omo te wosa na actually for asas na no che so masa se sei omo nsuo na ye se no ni na se ye twen se license obi ad na license ko akoma regional minister ti no the license ko akoma mu wiase na mo tu na rex na tu na mo so mo tu na mo a no mo nsuo ene ade se so mo ntimi ntwen kra ko pem se ye ntwen a ma form license mbra ansa na oyi na etu atwa da bi omo gu so e fire omo nsuo ese therefore mo no say we are equally surprised that Rex's response focuses on requesting the Regional House of Chiefs to advise traditional authorities against illegal mining instead of taking decisive action against those who are actively destroying our environment. Was it? On the regional minister who year the call or the Bible team fast answer some. I sent back what kind of say. Or man another what the no Regional House of Chiefs because I say. Now no mum into I am for kind Regional House of Chiefs no that's the Regional House of Chiefs for say. And what he be an fan ko she galamsey ne afuma gudi etu. And na no say na no what to say there be o kasa ye ba regional say ne wonya adwen. Esan say se wo ne bi kra na ye sa no na mukra tumi na obani tumi amamo atumi bi ekra mo bibia fa bambofo ne ade nyina hyemsa enti munto na mo betimi atwa so tiawa na ma bibia to atwa na mom o ka se mo no a wo se muteki decisive action e ma to atwa na mo se anse mo de ekwa akoto Regional House of Chiefs anim se wo mo na no mo nkasa ene na sa asem no ye nya adwen se betu sa enti be ko so adi ye nya sa enzo ni kwan se basa then anam che say Regional House of Chiefs no that's the Regional House of Chiefs e wa dance here say o hini bia eye galamsey e wa tuni na asem patem wo ba bia and then the House of Chiefs no enye boat na mo hini din na nke ne bia so twen bia sefata bia mremu no ye dia mani pa ko hini ko yesa omu ni dance bia say atuni galamsey e ko so anam ka ho bia na so bi ka ho bi omu ni mo hwe na mom ni pa bi na de kwati kwan so aba abegina mom yesa agent anam che say Regional Minister no mom ada na o ka say o ko twe krata e akoma Regional House of Chiefs Regional House of Chiefs na no fo na I know emwa e say futuo na no ma ya de ba futuo no se okutu on bi fusa na no ma mo House of Chiefs ma mo nya galamsey a eno ensesa o ya wa na say o hawo ye na galamsey amanfo tu e wa atuni no e de aba ya na no mo ni abere kasetia
enti omo place ya omo mpe afutuo ni ade o anamontu betimi atwa bibi atiawa na omo nsu a ese ne to atwa omo asase omo japade ese ne to atwa na na mo atwa ni hwe and after what we know say even more disturbing is RegSec's directive that mining companies engaging armed security personnel should merely ensure that such personnel are properly authorized. After yeni abeni e kasa na no chese omo kasa regional minister no be ya no say na no mahu masem omo kina na me catch omo etu galamsey no anaso omo etu fomagudi ene say mining or illegal mining on the burning crab ya court never true. But regional minister na some kind say o catch omo etu fomagudi ya na no wa tuni chese omo say omo asase ene wo japade ne say mo ko na mo de bambofo ka mo ko a mo hwe say bambofo e be ka mo akọ no etu ekrom no a license then say ne omo e go ahead say omo ntu anamon bi wo say omo ko a bambofo omo de omo ko mo hwe say omo tu ne ekrom no license ya say woni e dey asama ko pe bambofo aka no they are tu ne ekrom no license na ne makona mi tu enti na say na no say basa na say wo hwe omo kutu pan say omo nko so anye na ebo mye say bia etu ntwa enti omo regional minister asama ka omo ti ase a enye de bia da enti eno so ne say omo de tudwa and afei omo che say empo sam na ntie ne o bambofo e ko ma say mo ba tuo ni akodi ekrom no e ya no de wu na ade hye e basa e ma omo ase bia obi kwa na sase ni odoso afuo ni ade obi o ye bibi o wa o so so be ko because na ntie ne bambofo mpanyufo aba obi e ko wa okratuo okwa akode enti ma akuafo kwa ntimi nkwafo mu nkoye adwuma na wenya no ba ni bi akoton no nsa akwa amanzi atoni ade hye no bre something ne bre mpon na kasa na atoni ne secretary na kasa anse se ade hye no bre Mr. Emeka so enti abasa emo amani ntimi ntumpon na afi omo se aka biem se ankabe ye bo anse mra no mo nya adwuma na anka ni na atuntwa na ewom se okoka se o mo hwe se mo kwa mo mabambofo no obi ankwa license ni ade a eze ni asem no ye nyanka ho asem wie kala mse ne bekoso adi amanfunya na se fuma gudi amutu atwe ne bekoso adi amanfunya e wa bra ye nya adwense betu sa ama bibia to atwa sabe ya na okaseti ne nsem no bia na de tudwa afa na se omo se aka mo obi a te se regional minister nsem o kan no o se aka kan oba bi kura se o ohwemu a asase o mansu bi o na nsem asase o mansu bi asore e wo sunyanefo e na afi wanfie mansan e na afi eye atwoni e something ne brempon entem na on se some mansu ya asore anom obi e chira dwen kakaka ya na matwoni e chese o na asase yo mo dia ye ti ko ba beto hen ye wura nim say ye wura asase ne dia o dia mo ti so na no na regional minister no ka se oni ohu se asase ho nsensem ti na no kasa e ti agalamse no na no ma wa atwoni hen na brempon and atwoni hen na microphone na ase omo ka ma regional minister na ti se enye no kwa da biara da se eye nsase ho manso ti na mo kasa na emfa ho sa omo de omo ni bedi nyina ne se omo hwe se bibia be ya sonji omo hwe se bibia ebe koso kama na atwoni ensu a ese no eto atwa na afi atwoni nsase ya nipa bedi ahye omo nsem omo ye ne omo ense fara eto atwa na omo timi abo masase no ban sanse omo de omo ye hwesofo ya omo hweso de amasantene ekina bi obi de ade amasa hweso mam na oba na ade amade ama no na aye basa na ade asem be kale ache omo ba ti no omo ni abe na mum yese omo ne nkronkro bi aka twemanso na omo de omo kesi ne pise asase omo manso bi eni we fa atwoni traditional atwoni divisional council mum but omo hwe traditional authority ni na si wa ensensem bia ye ntomo ni abe enfa wonsa afei omo se RegSec no mo nya court a ye dem na hye mo nsem se mo na mo determine se obi asase ni anase ye obi asase ni da bi e di se mpo asase o manso wa mo the regional minister ya on the regional security council and the Abno region and mo na mo be chese asase we obi dia anase asase we enye obi dia after what also we therefore view the introduction of an alleged land dispute as a deliberate attempt to divert public attention from the real issues, the ongoing destruction of the Atronye Amoma River through illegal mining. It was say omo kan obi ati say omo de omo hu ne say regional minister na sheda on the regional security council omo sheda say o galamsey na yakọ so na mo Atronye abuofu omo kasetia no obeyi omo adwen de afiri so na omo na akọ say o sabio asase won sense say bia manfo adwen ma say galamsey na omo ni abro omo kan wasem na de omo jitu wenye de biada de omo kala che the regional minister say da bi enye no ene asem a aba omo kan wasem in terms of washada etusa na mo. I've also said this diversion is similar to previous attempts by Wenfie people to shift
attention away from the environmental destruction instead of confronting it directly. Saa no who say therefore say omo busa we dem say free back then na Rexec Regional Security Council chance asem so oni bi asase ye we oni bi asase regional minister and regional security council mo ni sa afei omo che say regional security council and regional minister anu ma wa tuni na this year no omo twen omo chense mu eyi fanfa somewhere omo nya bro omo kan wa say which is galamsey former good man foot na mom nyansa asem nsem and omo ne omo ka after omo say zanza wa regional minister be tu dwa no so and so asem nsem na bia na koba sa na just some kinds of move to galamsey no kwa na move former good ya mo we say mo security for no kwa mo permit yeah anti mo dey say e tu kwa bia ya license say after obi afa license man na no what we say omo ni didie bia say ade ye betu sa esan say asema ba ni bra ba na ye pekama for na sisi ase na ye kan dia na say omo lose hope say Rexec ni betimi etu sa aboa ma atonyefo enya omo ahoten betimi aboa ma atonyefo omo nya omo nsa ase na omo nsu say be obi amese no enti o say san niam ye ekoso ina niam ho be nya say ye be hyemra no mu kena na mamo amra na ye adwuma na omo nya say bia o mama kwai mama say Ghana broadcast ni doso on fa kata we mra sa na ade nsu gusu koso na ese enti amu bisa dey na stop region means and say and we make order one that man time na no esi Ghana ban anai so one thing na region means na make order say obi a o to galamsey e wa twonye afo asase so bia na say o tu na ha atwonye fo omo nsas na ene omo nsu na jai na nke tu ntwa enke no mo be boa dan say obeka say o ma pe breast obi anfa na license ni ade emre bi and omo che say emwa after almost say, from the content of Rexec's statement, we are left with the unfortunate impression that the council has failed to act in the best interest of the people and in accordance with the government's commitment to combat illegal mining. So, here, I'm sure in some way, regional minister to get on the cat and one boss man. I'm di ya pa. Now, when they say the man pay na we are tasked to say opposite to galamsey so sana. Bien we say na such na. I'm to sa. Na say regional minister boy. I'm here to me eto so sa nti ha adwen pa afei omo na no ma wa toni any what is saying na say omo de gidi na omo original minister ne mo no omo lose omo gidi biem e wo the original minister mo biem e fa so obetimi etu na mo bi na abo am omo sas no mo so ne abo mo ba omo any gidi bia e original minister no e mo biem afei omo to aso omo say omo gidi pa say regional minister no and regional security council no omo ntumi antu na mo wa aye putupuru na betumi aboa anamo amnya do mo hye matu se da betumi aboa na atwa se mo ni atiawa se ye na omo hwehwe no omo ntumi atu se anamo tina mo ya bedu ba bia du ya enipa bi dim na hye omo se me de mo pe na omo da na emos fo nso ase na emos omo ne National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat say omo sha se etu anamo kakra omo behwe de ekoso na mom omo stress say omo tu anamo de be menso a se sabre omo is disappointed in the regional minister and after the regional security council there nanso omo sre aban mu mpanyefo ne woni akase omo mmoa na omo hwe se omo betumi agina brane a ama omo timi tususa which is naimos no omo aban yi omo a omo hwe se obia task force omo se obia nko hye ba bi nko tu foma gudie efa kwoti kwanso na afra no wa atonye se omo ka se omo de omo ntanse de biada and omo ntanse obi first come da omo se mo nyina mo mientu galamsey omo asase so ana se bia o ya gum kra se aferi obi anya de opeda bi omo de omo akase galamsey omo mpe no omo mpe na omo mpe omo asase so ba bia aferi omo ensuo ye friends amoma river so omo mpe ho so mo nyema egu akwan wa se be ye betimi aboa na eto atwa once and for all enti no dey nsem wa no mo watoni e dey abeto bi omo che so omo se Ghana fo nyina se obi anya aboche na obi anto ne bo asenta o machi no mo famra kwan so hwe se anamontu bi motimi atu e dey abo omo nsase ho ban dey abo omo nsuo ho ban na omo de hye e ho ban na aboa ama bibia atimi ayasunje se de siti enti omo se omo yi mampo nyina so tire omo akan na omo eka bi ewo nyina so se atoni enso ehia pepepe ni atentene na omo fire omo ya ezi omo nya kamafo bia o bebia enti sa na maka omo che se omo jimredi omo nkonko e bibia ha adwen na emom aba omo jimredi na omo abia ta so se omo behwe se de Man City bia ebe yesa na obi ntimi emfa mra na machine nsem be yetwanchia bi e ma ne nko ha omo ekuro no e ma ne ha omo de hye e mese omo asase omo nsuo na omo ko no mu ni panso omo enye bebre enye basa enti omo so omo ntanse de bia da kopem se
illegal miners etu galamsey wa 24 asase nyina be free asase so akọ na motimi abo nsase ho ban atronye traditional authority na ma twe wa ase but nim say ekotoko hene brempon otumfo brempon ene atronye hene but in the Benue region there the BNT organization traditional authority yes nti form behalf of atronye traditional authority and the people of atronye na your ampo for one secretary at the ma atronye hene ene na bre ene na dikrofu na ansa ehye krata ya sinti sa na omuka esan se omu kire se in the Benue region omu hye ohene bi ase omu ye something na brempon ye nche kwa ira ye so be peja omu na ye nim de si afi etwa mu no nse ye de nche ira be peja sa akoi enti asase omu so nyo omu dia something na dia asase na omu te so ana amanfo de mra so omu nsem otu galamsey omu aka bia na omu tu amampo omu nsuo kwa wo ya amama river kwa nipa bi tu galamsey o yakobo regional minister ma regional minister ba behwe ya omise bi anka regional minister be kasa obi a wo yesa bia wonyai wan kasa ani mom osemu amutu efoma gudi ho na chese ye galamsey na omutu won fa mo permit ma ye chese amfa mo otumi se wo se mutu foma gudi ho afi no koda nchen ya mo amutu foma gudi ho no se ya na mo kwa mo de oppose for ne sabi asra for bambo for call no men kan sa security men kan sa but the bambo for call na bambo for mo de mo kwa se ya na mo kurekuratu ni akode enti ya na ma atonefo ade hye ni suro obi kwa na wo so kwa fom kwa suro ntimi nko enti tuso sa regional just there bi mo amọ kwa security for amọ kwa ya na mo tu ko no o we se tu amode ko no ya license ese na e basa na sa wo fo so sa na no mo ka na sa wo fo so na ma ko basa se na no chese omo chance de bia da na omo de omo nsem na etuma panya ni san se omo se bra ko ni bre be kasa yi na nke bia regional minister and the rest second the crowd aba se obi anya bi obi a enko obi a frasa na so enso ka se o omo bre se obi an fa na permit ni ade mra na ha adwen e wa bra no chese sa bre na mu abra nsem sha se omo ba woni no ka se senko bi o permit a wo tu fama gudi ho a nka wo as regional minister ka on sabe kebi isan se wona oda regional security council na nam so on san ka permit bia sa na se ne omo ni permit omo tu galamsey no ti pa se na afi do sa da wo ka se omo fa omo permit emra ntanum che se omo de omo ntina se na omo se man pani ene woni kebi omo na se omo ra omo adom me omo adom se be betimi aboa na nsemi na to atwa san se omo asas no omo mpe galamsey wo so omo asas no omo enhwe se obi me sensu na asas no mteso nye omo de asante na na dia ya brempon eno so omo hwese bibia be asunji na abo ama bibia ya boko ntia busia we quick one na yes information mama santi we ensem one no watro ni e dia betu dia e gusu di nsem we chi beto fom biem be samba na ye dia ba be so ko so hwe by Christy santi woni pa bebre ye dia be so di kwabna usu makra baba ye wo perfume ne ma ye dibu ye ho ma ye ho yesha na ne ye ni je wo mu ne say perfumes na egu show ha no sa wo ba ne woni je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shimye bia no binti ai ye ka tester na e chere say nya sale na aba beto no unim de we a ne etie na aha package announcement ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be fili ahwe ye ma wo nua na wo hwia na se woni je ho a na wafa ti ye niema ne de